Treću godinu za redom prijava dece za upis u prvi razred i zakazivanje termina za testiranje kod pedagoga vrši se elektronskim putem preko portala e-uprava, što u velikoj meri štedi vreme roditeljima, budući da više ne moraju da prikupljaju brojnu dokumentaciju, idući od šaltera do šaltera. Neophodno je da roditelji preko portala e-uprave kreiraju svoj nalog i da zakažu termin koji njima odgovara. Za sve to je potreban im je i matični broj deteta, matični broj jednog od roditelja, naravno ime, prezime, broj telefona. To je bukvalno u par klikova, da kažem, da se registruju i da zakažu testiranje za upis u prvi razred. Svi oni koji iz nekog razloga ne uspeju da se prijave preko portala e-uprave mogu da dođu lično ovde kod nas u školi i mi ćemo to uraditi za njih. Testiranje je počelo 1. aprila i trajaće do kraja maja. Kad roditelj zakaže termin za testiranje, dovodi dete na testiranje, dete dolazi naravno uz pratnju roditelja, jednog od roditelja. Roditelj popunjava jedan upitnik, a ispitanik ostaje sa detetom, izvrši se testiranje, na osnovu koga posle mi procenjujemo da li je dete spremno za upis u prvi razred. Najveća osnovna škola u opštini Prijepolje, Vladimir Perić-Valter, ove godine očekuje upis nešto manjeg broja đaka u odnosu na prethodnu godinu. Po nekim informacijama koje imamo mi, u našoj školi bi trebalo da se upiše oko 100 budućih prvaka. U matičnoj školi to su znači 4 odeljenja i u izdvojenom odeljenju Zalug oko 20-ak. To je možda nekih 10-ak manje učenika nego prošle školske godine. Pored popunjavanja opštih obrazaca sa osnovnim podacima o detetu i roditeljima, u okviru testiranja pedagog ocenjuje emotivnu, socijalnu i intelektualnu zrelost deteta, na osnovu kojih se dobijaju vredne informacije o sposobnostima i talentima budućih prvaka.